Hagajing la kaya kini Rung Champion League playoff happening a Galatasaray Persya ya ka Young Boys. Haba pai shakana kaching la kaya ka Young Boys kala khur ka nam job. Hadin magalala ban pelem ya ka Galatasaray da shigul la not hagana kaching la kaya but saula ar haga goal aggregate. Baleng bagana kaching job ka Young Boys kala yo ban Rung ka Champion League. Hagajing la kaya Serie A preng ka Verona Persya ya ka Juventus. Hagana kaching la kaya ka Juventus kala khur ka nam job. Hadin magalala ban pelem ya ka Verona da laila not. Badaha kare kecing lekai Ulahovic leo bentap argol nagbenta ke Juventus. Hagajing lekai Duran Cup semi-final hapring ke Mohunbagan SG Persya ke Bengaluru. Haba pai shakan kecing lekai baro arteli ki kanhun ki akai damar argol hadu bukod ke kendai per minit. Badai hak penalti shootout ke Mohunbagan SG kalau khor ke 6 job hadin magalala penpelim ya ke Bengaluru da saulalai. Baleng bagai kecing job ke Mohunbagan Super Giant kalau yo berrung ke final. Hagajing lekai La Liga hapring ke Mallorca Persya ya ke Kenhun Ramos ke Sevilla. Hagan kecing lekai baro arteli ki Kenhun ki akai klemla berpenkhijar nadu pasdang kecing lekai hadu bukot jong kecing lekai wala baro arteli ki Kenhun ki la persyang berpenkhijar Henry ki klemla berpenurlong. Hagawai par kecing lekai La Liga hapring ke Rayo Vallecano Persya ke Barcelona. Hagan kecing lekai ke Barcelona kalau khor ke 6 job. Shabar nalaying hadin magalala ban pelem ya ke Rayo Vallecano da ar lakawai. Baria kini ki argol jong ke Barcelona la yo ban tap haga minit ke ban riupeu leng bau Pedri bar haga minit ke ba prapeway leng bau Olmo. Bar hagan kecing lekai Yamal la yo kawai ke assist. Hagajing lekai Saudi Pro League hapring ke Al Fayha Persya ya ke Kenhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Haba pai shakan kecing lekai ke Al Nassr kalau khur ke 6 job hadin bagalala ban pelimsuk ya ke Al Fayha hadu saw lakawai. Barhakan kecing lekai Talisca oleh ban tap argol baru Cristiano Ronaldo oleh ban tap shigol leng baga free kick bat kawai ke assist.